Dobro večer. Miroslav Kiš, osnivač je web sajta skromnog naziva Svjetski Sungazing sajt i autor knjige Solarna yoga Sungazing, također i čovjek sa iskustvom Sungazinga, iz čega sve to je proizlazi. Dobro večer. Dobar. Mržnju i bol, suze, smijeh i znoj, što je meni dao grad tvoj. Nema kulture lažnog smijeha, rukavica, surova realnost je naša drugarica. Naučio si dobro, ovdje ne ide po planu, a nemaš vremena za šok, okreni stranu. Razjeraj maglu, neka okovi padnu, brzo digni pokret i brate digni glavu. Sa svih strana čuješ, nije pametno bit heroj, ali idi svojom stazom njih, slušati nemoj. Oslonit se i vjerovat možeš osobi jednoj. Stani pred ogledalo i naćeš se pred njom. Trči ne možeš da umakneš, kad tad ćeš da upadneš, no bitno je da ponovo ustaneš. Nemoj pratit vođu, on te učit ne umije, prati ideju, ona nikad ne umije.